Haleluya. Ngicela uqala ngibingelele bazalwane, abazalwane bonke, obaba, omama, Sunday school, abantu abasha. Haleluya. Ngibingelele bazalwane, mhlawumbe ukhona umfundisi osivakashele, ngithanda ukumbingelela naye. Amen bazalwane. Omi phambi kwenu kuAbongile wakwaThansi, umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe bazalwane. Mawungakwazi, mawungalizwanga nje kahle isibongo ukuthi ngowakabani, bamba lokho nje ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngathola umusa bazalwane. Nami ngawuthola lo musa, kuthiwa siwusebenzeli lo musa wokubizwa ngumntwana kaNkulunkulu. Akuyona imisebenzi yethu, akuyona amandla ethu, kodwa kuba ngumusa. Amen bazalwane. Namhlanje bazalwane kuthe angizoshumayela, angazi kwakushumayela lokho, kodwa ngizokhuluma nabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. Bazalwane, ngicela nje ngokuqala ngikhulume kafishane ngaphambi kokuthi siqhubeke bazalwane nokukhuluma kwethu. Angizosho ukuthi ukushumayela, ngizothi ukhuluma bazalwane, ngoba kuzokhuluma umoya oyingcwele bazalwane. Uzokhuluma nathi lapha ku1 Corinthians bazalwane, ku chapter 2 verse 13, kuthiwa konke esikufundiswayo akuzona imfundiso zabantu, kodwa imfundiso zikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ufundisa okukamoya ngomoya. Amen bazalwane. Sizofundiswa sonke nje bazalwane, uNkulunkulu uzosifundisa namhlanje. Amen bazalwane. Nginosisi wami bazalwane ngimlamayo. Amen. Owawuthi mawukhuluma naye ngoNkulunkulu kube ngathi mhlambi umuntu onesilonda usuyamthunuka engafuni ukuzwa lutho. Ngathi ngelinye ilanga kukhona i-home cell lapha kamakhelwane esazivulela yona, masingakhonzi la esontweni ngihambe ngiyokhonza khona. Ugogo ethanda ukungifundisa izwi njalo, especially makhona nje umuntu nje osivakashele athi ayikhona ingane yami izosikhonza ngezwi. Ngiphathe kabuhlungu bazalwane leyo nto le, ukuthi hawu ugogo phela njengoba khona umuntu omdala fanele uyena manje ozosikhonza ngezwi. Seyizosho mina manje ukuthi umuntu omdala athi seyizidelile esukile kwakhe ezokhonza, avele nje azotshela ukuthi uzokhonzwa ngezwi yingane. Kungiphathe kabuhlungu ngithi gogo, hayi mina ngiyithandi futhi lento lokuthi wena ufuna ngikhulume ngoNkulunkulu ebantwini, kodwa mina lapha ekhaya nginosisi wami ongakhulumi nje, ukhuleke ngaye ngaloNkulunkulu bazalwane. Kwathi ngalelo sonto ngamuzwe ngivideo call usisi wami engitshela ukuthi uphume esontweni. Ngathuka isimanga ngithi hawu shuthi umoya oyingcwele ungizwile ngicomplaina lana ukuthi hawu mina ngizoza la eMaritzburg ngizokhuluma ngoNkulunkulu ebantwini, kodwa mina ngishiye lapha ekhaya umuntu ongakhulumi ngisho ukukhuluma. Kodwa umoya oyingcwele wazi ukucomplaina kwami, wazi ukukhala kwami. Ngisho kanjalo bazalwane, wazi ukukhala kwami. Ngezwa ngosisi wami nje ngalona lelo sonto. Kusukela lapho nje ulibele ngi-update nje ukuthi every Sunday ngiphuma esontweni. Amen bazalwane. Bese bazalwane ngisuke lapho ngikhulume bazalwane. Kade kuzophela inyanga nje kaMeyi bazalwane. Kade ngishonele umngani wami, ngahamba ngaya kubo. Ngihamba bazalwane ngiya kubo ngoba sengathola lo musa wokwazana noNkulunkulu. Ngithi ngiphume endlini ngithi uNkulunkulu uzube nami, ungenze ngibe ukhanya, ngingafiki laphana ngifike ngiyokhala, ngifike sekufanele manje abantu abashonelwa kuyibona bona abashonele sekufanele ba-attende mina. Ngathi uNkulunkulu abe nami bazalwane. Kwafika isikhathi lapho engisicelile uNkulunkulu ukuthi aze angisebenzise. Uma bazalwane esekhuluma amazwi abuhlungu ethi kuphele konke bantabami, kuphelile nje iphupho lokuba udokotela, kuphelile akusafezekanga. Amen bazalwane. Ngiyabona abanye abangani bami sebeyakhala bazalwane, kodwa mina ngoba ngimcelile uNkulunkulu ukuthi angisebenzise, ngathi
ngabana lokho ukuthi ngaqala ngokuthi ngoba mina nginayo ngisho i-experience ukuthi angikaze ngaba umama anginayo ingane ngizokhuluma ngithini kumama oshonelwe ingane yakhe ibizoba udokotela imthembise konke ukuthi izomenzela konke. Umoya oyingcwele ngamuze ekhulume ethi izinto zikaNkulunkulu akusona sonke isikhathi la fanele sisebenze ngeexperience. Amen bazalwane, akufanele uqale ube neexperience ukuze uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu meseyishilo ethi enza uyazi bazalwane ukuthi uqonda ukuthini. Amen bazalwane, kube umoya oyingcwele nalapho engikhumbuza. Amen bazalwane, lobufakazi bami bazalwane bungibuyisela kwitheme bazalwane yalonyaka. Angizile ukuthi nizongibuka ukuthi hawu Nkosi yami emncane kanje, cha, sisemsebenzini kaNkulunkulu, akekho mdala akekho omncane, kuthiwa sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane, itheme yethu yalonyaka bazalwane la kuthiwa the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Amen bazalwane. Once ube ne-encounter with umoya oyingcwele fanele ufakaze. Amen bazalwane, ngambonga uNkulunkulu ukuthi hawu ngaze wangikhethela ibandla eli-right bazalwane, lapho kufezekiswa khona bazalwane iprofetho last year uthi hambani nenze zonke izizwe befundi bazalwane. Sakubona lokho kwenzeke ebandleni. Manje uNkulunkulu usethi kulonyaka umoya oyingcwele uzokwehlela uthina bazalwane. After umoya oyingcwele ehlele phezukwethu fanele bazalwane sibe ngofakazi. Awukwazi ukuba ne-encounter nomoya oyingcwele bese uyathula. Amen bazalwane. Itheme yethu yanamhlanje bazalwane sizothi complying with the Holy Spirit. Amen bazalwane, ngoba umoya oyingcwele ufika khulume nathi bese thina siyamgolozela, bese thina singafuni ukulalela lento eshiwo umoya oyingcwele. Umuntu ayibuke yena angabuki lento uNkulunkulu athi akayenze, athi mina ngeke ngikwazi ukuyenza lento lena. Amen bazalwane, sizoba sicela sivule amaBhayibheli bazalwane. Isihloko sethu sokuqala sizosithola lapha kwincwadi yama-Acts chapter 7 verse 51. Angazi ukuthi khona yini ongangisiza ngesulu ngoba elami iBhayibheli lesulu libhale kancane kakhulu. Amen bazalwane, sizokhuluma ngomoya oyingcwele bazalwane. Umoya oyingcwele kuthiwa uyi-helper yethu, uyi-straightener, uyi-intercessor, advocate, uyi-counselor. Namhlanje sizobuka umoya oyingcwele as a teacher ngoba uzosifundisa sonke bazalwane. Umoya oyingcwele uzosifundisa namhlanje, akazile ukuthi azosikhamfatha, azosiduduza. Vele uyakwenza vele lokho, kodwa ngale moment bazalwane asike sivumele umoya oyingcwele asifundise, sivule inhliziyo zethu. Ilowo nalowo uNkulunkulu amvule indlebe zikamoya, amvule nenhliziyo kamoya ukuze azolalela okushiwoyo kumoya oyingcwele. Amen bazalwane. Izenzo chapter 7 verse 51. Singafunda ufundele. Kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Sorry ma, cela usiqale ngo-51. Yebo. Okay. From verse 51. Sifunda u-51 nje okwamanje sibese siyema. Amen. Amen. Nina bantamo zilukhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele. Amen bazalwane. Njengoyihlo ninjalo nani. Hallelujah. Ngicela ukuphinde ngifunde ngesingisi bazalwane ngoba mangifunda ngesingisi ngathi siyakwazi ukuthi siyi-break it down, sizwe lento uNkulunkulu afuna afuna ukuyikhuluma kuleli verse. Amen bazalwane. Kuthiwa you stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears,
you are just like your fathers. You always resist the Holy Spirit. Amen, bazalwane. Kuthiwa laphana we always resist umoya oyingcwele bazalwane. Kuthiwa lana mengithe mengifuna ukuyichaza kahle ngindlale kahle lento ukuthi siresista kanjani umoya oyingcwele. Kuthiwa we oppose, we defy, we stand against, and we refuse to comply with umoya oyingcwele. Siyam oppose uNkulunkulu akutshele kahle ethi yenza u1 bese wena uthi no, yazi ngathi ungabalula mangase ngiyenze ngalendlela. Amen bazalwane. Thina sesiyaphikisana nomoya oyingcwele, we resist ukuthi silalele umoya oyingcwele. Amen bazalwane. uNkulunkulu uzosifundisa nje ngokuthi fanele sihlale bazalwane, sikulungele, sikulindele futhi ukuthi umoya oyingcwele umefika ezokusebenzisa. Kade ubaba ufikile lana bazalwane ethi ucela ukukhulekelwa indaba yamehlo. Umoya oyingcwele athi seyikuthintile ngoba bazalwane kulesikhathi uNkulunkulu seprofethile ngebandla ukuthi umoya oyingcwele uzokwehla bese thina sizoba ngofakazi. Ofakazi sizophatha ubufakazi obuqinile. Athi umoya oyingcwele sekhulumile uhleli lapho phansi. Yebo kushiwo kwathi sicela ubaba basazokhuleka, kodwa umoya oyingcwele athe sekhulumile nawe esekutshelile ukuthi wena lo baba unawo amandla ukuthi umvula amehlo, bese wena uyazingabaza, bese wena uphikisana nomoya oyingcwele uthi no, ngizokhuleka mina ngimile lana. Umoya oyingcwele eseshilo ethi thatha step uhambe uyokwenza u1 no2 no3 kubaba bese umvula amehlo. Amen bazalwane. Ngoba kuthiwa thina bazalwane sinawo amandla okwenza konke ekwakwenziwa nguJesu nokungaphezulu. uJesu wayevula amehlo abantu, kodwa thina uNkulunkulu angazi noma ngingathi namhlanje uNkulunkulu ebefuna ukudemonstrate le ntshumayelo yanamhlanje, befuna ukuzotshengisa ukuthi lento engikhuluma ngayo into kanjena uzongena umuntu ebandleni ongaboni, bese nina niyibandla ngoba sekukhulunyiwe kwathiwa nina nizo amandla kamoya oyingcwele azokwehlela phezu kwenu, bese nina niba ngofakazi. Umoya oyingcwele wathi sekhulumile wathi hamba uyomvula amehlo ngoba ngikunikezile igunya, ngikunikezile amandla wokuthi umvule nangubaba amehlo. Amen bazalwane. Izinto ekufanele umuntu ahleli ekhulekela ekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungivula amadlebe kamoya, ngihlale ngikulungele ukulalela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ethi angenza into ngingaphikisani nayo. Amen bazalwane. Kulena leli verse kuthiwa amadlebe nenhliziyo ezingasokiwe. Amen bazalwane. Kuthiwa lana uma umuntu onamadlebe nenhliziyo ezingasokiwe, inhliziyo usuke uyiqinisile. Umoya oyingcwele bazalwane mhlambe siyamvulela indawo enhlizweni zethu, sivulela umoya oyingcwele a room into our hearts, bese thina sithatha okhiye sikhiyela umoya oyingcwele sengaphakathi enhlizweni zethu. Athi umoya oyingcwele esefuna ukusebenza akakwazi ukusebenza ngoba wena uqinisa inhliziyo, ngoba wena umkhiyela umoya oyingcwele ngaphakathi enhlizweni yakho. Amen bazalwane. Bese siyadlula bazalwane siya amen bazalwane, bese siya ku Genesis chapter 13 sizofunda sisi verse 11 no 14. Amen bazalwane. Verse 11 ku chapter 13. Genesis 13 verse 11 and 14. Sizofunda 11 bese siyaqa kusiya ku 14. Amen bazalwane. uLothi wakhetha ithafa lonke laseJordani. uLothi wasuka waya ngasempumalanga, bahlukana omunye nomunye. Verse 14. uJehova wathi kuAbrama, uLothi esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho ubuke. Usendaweni lapho umi khona, ngasenyakatho naseningizimu nasempumalanga nasentshonalanga. Hallelujah bazalwane.
kwesinye isikhathi umoya oyingcwele asingambheki uLothe noAbraham bazalwane, asiyibheke thina. Bengifuna nje ngoba uNkulunkulu kwisikhathi se-Old Testament bazalwane, mawukuthi siyakhumbula uNkulunkulu ebesebenzisa kakhulu izwi lakhe ukhuluma nabantu noma athumela ingelosi. Kodwa thina manje siphila la kwi-New Testament la uNkulunkulu asinikezile umoya oyingcwele okhuluma nathi ngezikhathi zonke. Bese thina ngithi uAbraham laphana uNkulunkulu wakhuluma kuyena ngezwi lakhe wamtshela ukuthi wenzeni. Bazalwane, ngesinye isikhathi asikwazi ukumuzwa umoya oyingcwele ngoba asifuni ukuseparate. Aseshila uNkulunkulu ethi suka lana, phuma kulomuntu, wena uhlale ungasuki la uNkulunkulu afuna ukukhipha khona. Kuthiwa uNkulunkulu emuva nje uAbraham noLothe behlukene, umoya uNkulunkulu wakhuluma. Akakhulumanga besandawonye noLothe. uNkulunkulu wayazi ukuthi yindaba mele behlukene labantu. Sikhumbule bazalwane, ayikuthi babexabene labantu. uLothe bazalwane noAbraham babezwana, labahamba khona bahamba ndawonye. Kodwa uNkulunkulu kukhona afuna ukukhuluma bazalwane kuAbraham, akakwazi ukukhuluma ngoba kukhona lo muntu oseduze kwakhe. Ayikuthi lo muntu mhlawumbe umbangela umsindo, kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhuluma naye eyedwa. uNkulunkulu afuna ukukhuluma nawe uwedwa. Kodwa wena uthi cha, angikwazi ukuphila ngaphandle kosibanibani nosibanibani. Athi uNkulunkulu suka kulo muntu, wena uthi cha, angikwazi ukusuka. Bazalwane, siyam-oppose, siyaphikisana nomoya oyingcwele. uNkulunkulu afuna ukusebenzisa, angakwazi ukusebenzisa ngoba you refuse to separate. Awufuni ukuhlukana, ufuna uhlezi unamathele ebantwini, ufuna uhlezi usesixukwini nje. Wena la ukhona fanele kube khona isixuka, ukwazi nje ukuthi uhlale nje uwedwa. uNkulunkulu akathi kumina ngesinye isikhathi angike ngiyivalele endlini bazalwane, ngingaphumi ke ngihlale ngidlinze ngezwi. Ugogo bazalwane kamakhelwane usengijwayele kakhulu, usengithathisa okwengane yakhe. Meke kwaphela nje kwashaya o1 emini bazalwane, ngangibonanga bese yaqala yakhathazeka ethi ingane ayisebenzi, shuthi lapha ine stress ine depression, awuthi ngihambe ngiyoyibheka. Bese ifika athi uyayifikela nje ngizifundele izwi. Ngithi gogo, yazi namhlanje ngiright, kodwa ngifuna nje ukudlinza nje ngezwi. Amen bazalwane, ukulalela umoya oyingcwele. Angazi nami ukuthi yindaba namhlanje ngidecidile ukuthi ngihlale endlini ngiyivalele ngidlinze ngezwi. Angihleli ngedwa, ngihleli noNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma ngami ngezwi. Izwi nami mhlambe engenayo understanding ngaleso sikhathi ngizifunda, kodwa uNkulunkulu kukhona lapho ekuzoba khona isimo. Ngikhumbule isimo esizongenza ngikhumbule ukuthi uyakhumbula ngalela langa uzivalele wedwa endlini ufunda izwi, bese kubuya izwi lele kade ngilifunda. Ngoba bazalane, izwi kuyisikhali ekufanele sisebenzise masihlaselwa. Bese mina ngikhumbula leli izwi enga-understand ukuthi ngangilifundelani. Bese uNkulunkulu eyambula ukuthi lesi sikhali wengangikuprepare ngaso ngalela langa, now is the time ukuthi usisebenzise. Amen bazalwane, asingathandi bazalwane uhlezi sisesixukwini. Ungakujabulela ukuthi wena uhlezi usurrounded abantu, angisho ukuthi usukuvukwe yiconsi, kodwa uNkulunkulu methi separate. uNkulunkulu methi suka kulo muntu anixabene, kodwa suka ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Uyasuka kumuntu ngoba uNkulunkulu ayikho bazalwane into emhlulayo. Wena uzorefuse ukuseparate. uNkulunkulu angeze uyijabulela indlela azokuseparate ngayo kulowo muntu loyo. Amen bazalwane, angeke ukujabulele indlela uNkulunkulu azokuseparate ngayo. Amen bazalwane, kuloyo muntu. uNkulunkulu methi separate, uyaseparate ngokuthula bazalwane. Futhi awudingi nokuthi kwesinye isikhathi akufanele uzuze uchaze kakhulu. uNkulunkulu methi nje separate, awu-oppose, awuxoxisani uthi kodwa mina ngisuka kude. Cha, asixoxisani bazalwane nomoya oyingcwele, asixoxisani. uNkulunkulu methi yenza u1, you do exactly lento uNkulunkulu ayishoyo. Amen bazalwane,
bese siyahamba bazalwane sibuyela kwizenzo Acts chapter 7 bese sifunda 55. Amen bazalwane. Chapter 7 verse 55 kuphela. Amen. Kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkuluNkulu noJesu emi ngakwesobunene sikaNkuluNkulu. Amen bazalwane. Kuthi lana asizobheka uStephen bazalwane. Mhlambe senibonile indlela engenza ngayo. Angifuni ukukhuluma ngoStephen kodwa sizokhuluma ngathi bazalwane namhlanje. Asizile ukuthi sizo reference siya reference ngezwi kodwa yonke into manje namhlanje uNkulunkulu uyibhekise kuthina. Kuthiwa lana esehlile umoya oyingcwele phezukwakhe wabheka phezulu wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Umoya oyingcwele uzokwenza ubone into ubungekho uyibone ngeso lenyama. Amen bazalwane. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uzobona into wena uyikale ngamehlo akho enyama uthi no ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto leyo. Umuntu osukujwayela ucomplya nomoya oyingcwele ukulalela ungaphikisani usu-understand ukuthi awuxoxisani nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele mayikhuluma kuwe uyalalela uzo-understanda lapho uNkulunkulu mayikubonisa into engaphezulu kunalendlela ongayibuka ngayo ngamehlo enyama. Wena ubuka ngalendlela uNkulunkulu akubukisa ngayo bazalwane. Mase ungena lana bazalwane ngazi ngizothini kungena uGoliath lana bazalwane. Sonke sizobuka ngamehlo enyama sithi indoda engaka. Amen bazalwane sithi hawu mina ngeke ngikwazi ukubhekana nalempi. Kodwa umoya oyingcwele ethe kuwe ukunikezile amandla ukunikezile igunya bazalwane lokuthi akukho kuzosihlula. Umoya oyingcwele athi yenze lento wena ufuna ukuyibuka ngamehlo enyama angeke ukwazi ukubona lento uNkulunkulu afuna ukubonisa yona. Angeke ukwazi mawungafuni ukuvula amehlo kamoya bazalwane. Namhlanje shuthi uNkulunkulu ufuna sikulangazelele sihlezi sikhala kuye sikhalela indlebe zikamoya. Siyabona manje sikhalela amehlo kamoya sikhalela ukuvuleka inhliziyo zikamoya. Ungayiqinisi inhliziyo yakho. uNkulunkulu mayikubonisa into uyibona ngalendlela awuboni ngalendlela ofuna ukuyibuka ngayo. uStephen lana ukube ebengamlalelanga ukuthi kuthiwe sehlile umoya oyingcwele phezukwakhe. Ukuba umoya oyingcwele behlile phezukwakhe bezothi mayibheka phezulu vele bezobona isibhakabhaka. Kodwa ngoba umoya oyingcwele ubuye uthe mayibheka phezulu wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Wena mawuvula amehlo wakho wenyama umoya oyingcwele esengaphezulu kwakho awuboni uNkulunkulu uyawakhipha amehlo enyama bese uNkulunkulu ekufaka amehlo kamoya akubonisa izinto ezingabonwa nanoma ubani. Izinto ongeke uzibone ngamehlo enyama bazalwane. Ebezothi mayibheka phezulu abona isibhakabhaka kodwa uthe mayibheka phezulu ngobani bazalwane ulalela umoya oyingcwele. Akathanga kumoya oyingcwele cha angikwazi ukubona inkazimulo angikwazi ukubona indodana. Kepha mangibheka phezulu fanele ngibone isibhakabhaka. Awuphikisani nomoya oyingcwele. Amen bazalwane. Sikhalela indlebe zikamoya sikhalela amehlo kamoya sithambisa inhliziyo bazalwane. Sasivumela uNkulunkulu ukuthi avule inhliziyo zethu zikamoya. Inhliziyo engaqinile ezizokwazi ukuthi zilalele zenze njengoba uNkulunkulu esho. Amen bazalwane. Bese siyadlula bazalwane kulaphana bazalwane mesiphinde sithi siyayibheka le ndaba kaStephen. Angithi lana babese bemlwisa befuna ukumgxoba ngamatshe befuna ukumbulala. Kodwa akabhekanga lokho. Akathanga yena ngoba nakho uyahlaselwa bese mayibheka phezulu ebona inkazimulo. Umoya oyingcwele
uyacomplya nje noma isimo singavumi awuzunaka ubuhlungu bakho uthi mina uNkulunkulu kulobhlungu engibuzwayo wena usangitshela ukuthi mangiyena uGoliathi lana fanele mina ngiyidele ngisukume ngihambe ngiyolwa noGoliathi kodwa bakhona obaba la ebandleni abangakwazi ukuthi bamelane nale ndoda awubheki isimo kusona awuphikisani nomoya oyingcwele bazalwane asiphikisani asithi ngoba sisesimweni uNkulunkulu bese ethi yenza u1 no2 no3 bese wena uthi cha mina ngisanesa inxeba lami asinaso bazalwane leso sikhathi leso uNkulunkulu nomoya oyingcwele esekhulumile nawe bese wena uthi cha mina bayangishaya laba mina bangenza u1 no2 no3 umoya oyingcwele methi bheka phezulu ukhona afuna ukutshengisa khona ubheka phezulu uyasebenzisana bazalwane nomoya oyingcwele amen bazalwane bese siyahamba bazalwane siya kwizenzo 2 siya ku verse 4 amen bazalwane base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela amen bazalwane awenzi ngamandla akho kuthiwa njengoku umoya oyingcwele bazalwane enzile ukuthi kwenzeke bazalwane asithi mesifuna ukufakaza ukuthi thina sibe ne-encounter nomoya oyingcwele sithi angithi ungizwile mina kade ngikhuluma ilimi asibheki lokho umoya oyingcwele uzokwenza into engajwayelekile kuwena ngendlela eziningi umoya oyingcwele mase take over your body akwenzeki ngendlela ojwayele ngayo awuthi umoya oyingcwele sefikile kuwe umoya oyingcwele eseqaqa ukukhuluma ilimi bese wena ufuna ukuphikisana naloko bese ufuna ukuyibamba umoya oyingcwele sehlile kuwe ekutshela ukuthi mtshele lo muntu ohamba ngewheelchair ukuthi akasukume wena bese ufuna ukuphikisana naloko awubuki ngaleyo ndlela umoya oyingcwele uzokwenza ukholwa ukuthi mina ngingakwazi mina ukumvula lo muntu ongabona amehlo umoya oyingcwele ngoba amandla bazalwane akuwona wethu bazalwane amandla asifundeni bazalwane namhlanje uNkulunkulu uzosifundisa lokho nje ukuthi umoya oyingcwele mayethi yenza u1 uyawenza futhi awulindi awuthi hawu sekuthiwa manje naku uyafika umuntu kwakho bazalwane umuntu mhlambe ngizothini umuntu mhlambe uhamba ngewheelchair bese yafika kwakho naye akazi ukuthi ufike kanjani kanti lo muntu was led by the Holy Spirit ukuthi afike futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini ayibekile phezukwakho bese yafika lo muntu bese uthi cha mina awuthi uhlala kancane ngiyahamba ngiyolanda umfundisi ubanothe umfundisi okufanele enze izinto ngoba bazalwane kuthiwe sonke nje kanti usonke kumele ukuthini wena uzoqala ulinda ube ngumfundisi yini uzolinda yini ukuthi iqale kufike usiswa kamakhelwane okumuza shumayela ngezilimi noma uzokwenza njani umoya oyingcwele angithi wafika ngaleso sikhathi bakhuluma izilimi ngaleso sikhathi abalindanga yini ezokwenza wena uNkulunkulu meyethi yenza u1 bese ufuna ukudelaya bese ufuna ukuphikisana naye uthi cha mina ngakaze ngikhulume ngisho nangezilimi ngingamsukumisa kanjani mina lo muntu ku wheelchair kuthiwa umoya oyingcwele uyena bazalwane osenza ukuthi sikwazi ukwenza uNkulunkulu uyazi ukuthi vela sinawo amandla thina uNkulunkulu akalenzi iphutha meyithi yenza ngoba bazalwane uNkulunkulu thina uyasebenzisa fanele sivume uNkulunkulu sibe izitsha zakhe azosebenzisa ngendlela athanda ngayo amen bazalwane ayukuthi mase kufikile isikhathi ufuna ukuphikisana ufuna ukuxoxisana nomoya oyingcwele uthi cha ube nama excuses bazalwane siyemkhumbula bazalwane uZiya uNkulunkulu efuna ukumsebenzisa ethi uZiya mina ngcolile nabantu engihleli nabo ngcolile uNkulunkulu yena akalenzanga iphutha uyazi ukuthi ufuna ukumsebenzisa amen bazalwane kodwa yena uZiya usenama excuses ukuthi mina nginje
kodwa uNkulunkulu ngoba akahluleki ngoba eseshilo uZiya uNkulunkulu uthi inkinga yakho wena ungcolile uNkulunkulu ngoba akahluleki washiso lapho ulimi lika uZiya ngoba ufuna ukumsebenzisa ngalendlela afuna ukumsebenzisa ngayo wena uNkulunkulu mawukuthi unenkinga uyayazi inkinga yakho ekubambezele ekwenza ukuthi ungakwazi ukusebenza lo msebenzi uNkulunkulu afuna ukusebenzisa ngawo wena mtshela uNkulunkulu noma uyibona ngathi i-excuse ngoba phela mina ngiyibona ngathi ukuziya wayene-excuse nje ukuthi nje ufuna ukudelay ufuna ukuphikisana mtshela uNkulunkulu bese uNkulunkulu yena ngeke ngoba akahluleki uzosithatha istep ngoba uyakubona ukuthi for the fact ukuthi ushilo wena wathi uNkulunkulu mina ngingcolile futhi engihleli nabo bangcolile shuthi wena uwilling mase umtshela ukuthi ngiyafuna kodwa ngibanjezwe lo 1 no 2 no 3 ngoba usuwilling uNkulunkulu angeke ahlule ukususa lento ekubambile nento ekuhluphayo amen bazalwane okwethu bazalwane ukuthi sithambise inhliziyo sithambise inhliziyo simvumele bazalwane uNkulunkulu asisebenzise ngendlela athanda ngayo ukuze bazalwane udumo lonke lobuyela kuye ngoba bazalwane kuthiwa kulonyaka ngoba mina ngifike last year bazalwane la eHouse of Glory la kade kuthiwa yenzani zonke izizwe befundi ngayibona leyo nto bazalwane iyenzeka ifezeka shuthi nathi njengoba umoya oyingcwele ezokwehlela phezukwethu shuthi yinto naleyo uNkulunkulu azi kahle ukuthi ipossible kangakanani wonke umuntu eHouse of Glory fanele ahlale ekulungele ahlale ekulindele ukuthi umoya oyingcwele ngalelo langa ehlangalo thina sithambise inhliziyo siyenza njengoba uNkulunkulu ethi asenze amen bazalwane sihlale sikulungele ukusebenza amen bazalwane Mengicela sesiphinde sifunde lapha kuJohn 14 uJohn 14 uverse 12 bese siyajomba kakhulu ke lana amen bazalwane sizoya ku14 bese siyeqa siya ku16 no 17 phinde seqe futhi siye ku26 amen bazalwane ufundeka kanje kuverse 12 Ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba verse 15 Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba ngokuba lingamboni lingamazi nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani amen sesibese ku26 verse 26 Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona amen bazalwane lana kuthiwa ngumoya oyingcwele nje throughout akuwona amandla ethu akuyona imisebenzi yethu akuwona ukucabanga kwethu lokubheka kwethu umoya oyingcwele bazalwane lana ku12 njengoba kushiwo nje amen bazalwane uthi ngiqinisile wonke bazalwane umuntu akukhethiwe lana sonke siyibandla sinawo amandla siwanikeziwe ukuthi senze konke uJesu ayekwenza nokungaphezulu bazalwane uJesu njengoba wayivula amehlo omuntu ongaboni siyibona athi into enkulu kangaka okupho kunyonga phezulu okudlula lokho kuthiwa bazalwane lokho akushilo yabona uJesu njengoba la kuthiwa nina amandla okwenza konke engangikwenza thina angani siyazi thina ukuthi yini le angayenza thina bazalwane masisaba noma sihluleka ukwenza lokho esikwaziyo awayekwenza singakayi kulokho ongaphezulu esingakwazi thina bazalwane kuthiwa sinamandla awukhethi ukuthi ngumfundisi ngumprofeti ngusibani kuthiwa sonke bazalwane
sonke sinikeziwa amandla akukhethwanga ukuthi wena uphuma kuphi wena unjani wena kwenzakalani empilweni yakho konke uNkulunkulu mayifuna ukusebenzisa akabheki ngisho isimo sakho akabheki ngisho isimo sakho bese thina sifuna ukuyibukela phansi sithe ezinye izinto fanele zenziwa ngabantu abangaphezulu kunathi kanti kubani ongaphezulu kunathi ngaphandle kaNkulunkulu bazalwane kubani omunye ongaphezulu hayi wena uzobona abantu abangaphezulu kunawe kodwa kuthiwa umuntu ongaphezulu kwakho konke uNkulunkulu amen bazalwane uNkulunkulu uthi sonke usinikezile amandla amen bazalwane kuthiwa athi lana uJesu uyacela kuBaba ukuthi asinikeze bazalwane omunye umduduzi umoya weqiniso kuthiwa bazalwane lana abanye ngeke bamamkele laba bangeke babamkele ngicabanga ukuthi yibona laba bazalwane thina sivele siqinisa inhliziyo uNkulunkulu mayethi asenze into thina siqinisa inhliziyo sifuna ukuyiandamine sifune ukandamine amandla ethu sifuna ukuphikisa lokhu uNkulunkulu asitshengisa kona uNkulunkulu mayifuna ukuthi lento le ibone ngalendlela wena ufuna ukuyiphikisa ufuna ukuyibona ngendlela yakho kuthiwa umoya oyingcwele ngeke amkelwe nawona wonke umuntu kodwa kuthiwa thina bazalwane siyamazi ake angazi bazalwane noma ngifuna ukunithathela leyo decision ukuthi akekho bazalwane umuntu ongakaze abe ne-encounter nomoya oyingcwele wena ungayitshela ukuthi awukazi ube ne-encounter with the Holy Spirit kanti uNkulunkulu wena wakhetha uqinisa wathe khuluma nawe waqinisa inhliziyo wathe khuluma nawe wena wablock indlebe zakho zikamoya wathe khuluma nawe wena wavala amehlo akho kamoya wangafuni ukulalela lento uNkulunkulu ayikhulumayo nawe amen bazalwane kuthiwa sonke bazalwane sinawo amandla amen bazalwane kodwa thina ngoba sesiyamazi bazalwane yini ezosihlula ukuthi simlalele mase ikhuluma sesimazi kangaka ngoba bazalwane sonke siyazi wathi uJesu esishiya wathi anginishiyi nodwa kodwa nginishiya nomoya oyingcwele amen bazalwane umoya oyingcwele esize sithi mesisho umoya oyingcwele is my strengthener is the intercessor is the comforter yilokhu kodwa umoya oyingcwele bese ifikile ezokwenza lento le ombiza ngayo wena bese uyamvalela ngaphandle bese wena uyamrejecta esefikile ezokwenza konke lokho ohlezi uhamba ukusho uthi uyazini ukuthi umoya oyingcwele wenzani wathi umoya oyingcwele esefikile lezinto kade uyibala wena ufuni manje ukuthi azenze empilweni yakho amen bazalwane landa bazalwane ku26 kuthiwa umoya oyingcwele ungumduduzi uBaba azomthumela egameni lakhe ozosifundisa bazalwane umoya oyingcwele usifundisa ngezikhathi zonke umoya oyingcwele ufundisa futhi wonke umuntu umoya oyingcwele bazalwane ufundisa wonke umuntu ukuthina bazalwane ukuthi siyafuna yini ukufundiswa siyafundiseka yini bazalwane angazi noma uNkulunkulu ngibona ngathi akalenzanga iphutha meyethi sonke singabantwana bakhe kuthiwa sonke singabantwana embusweni wakhe akekho mdala akekho omncane sonke bazalwane singabantwana asivumeni bazalwane ukuthi sibe ngabantwana bakhe abafundisekayo ungathi uNkulunkulu esezokufundisa ngomoya oyingcwele bese wena ubona ngathi ungumuntu omdala kuthiwa sonke bazalwane singabantwana bakhe ngesizathu bazalwane shuthi uNkulunkulu ayazi ukuthi ingane kulula ukuyifundisa kodwa umuntu omdala akulula ukumfundisa ngoba umuntu omdala akatshelwa umuntu omdala kwesinye isikhathi uhleze right yena kodwa uNkulunkulu wabona kufanele ukuthi singabantwana bakhe ngoba umntwana bazalwane uyafundiseka umntwana bazalwane uyakwazi ukuthobela umoya oyingcwele umntwana uyakwazi ukuthobeka afuna ukulalela ukuthi kuthiwani amen bazalwane asivumele uba ngabantwana bakaNkulunkulu sivumele uNkulunkulu bazalwane ukuthi asifundise amen bazalwane sesizovala bazalwane asicela sibuyele sivule kuLuke incwadi kaLuke verse 11 incwadi kaLuke chapter 11 sifunda khona uverse 13 amen
verse 13. Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uyihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Haleluya. Bese wena uthi hayi mina ngikaze mhlamba hayi mina ngikaze ngibeni angikwazi umoya oyingcwele. Mawungamazi umoya oyingcwele kuthiwa namhlanje mawumcela kuBaba, mawuyimisele ngempela, usuyithathile idecision, usufundisekile namhlanje, uvumile ukuba ngumntwana, wavuma ukufundiseka. Uthi uNkulunkulu kulaba abathi cha mina anginawo lo moya oyingcwele, uthi yena uyabapha abakhe. Amen. Wena usuvumile namhlanje ukuthi ngifuna ukufundiseka, ngiyahamba namhlanje ngithatha idecision ngiyomcela ngoba yena ulindele, ngoba uyazi ukuthi bakhona bazoqhamuka mhlambi neexcuse noma mhlambi akuyona iexcuse into yangempela ukuthi cha mina lo moya oyingcwele ngikwazi. Namhlanje uNkulunkulu uthi yena uyabapha abamcelayo umoya oyingcwele. Amen bazalwane. Mawuzazi ukuthi namhlanje ngifundisekile, ngizwile ukuthi uNkulunkulu uhlezi efuna ukungisebenzisa, kodwa mina ngiqinisa inhliziyo, kodwa mina umoya oyingcwele sengize ngamvalela ngaphandle empilweni yami. Buyela kuye bazalwane, bese siyomkhalela siyomcela bazalwane. Amen bazalwane. Sicela sisifundo kokugcina ivesi lethu lokugcina, siya kuMahubo 51 verse Amahubo 51 verse 11. Amen bazalwane. Verse 11. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Haleluya. Umoya oyingcwele awuveli uyisukele nje bazalwane. Bazalwane siyamkhumbula uSawuli lapho uNkulunkulu waseyimenzile inkosi yabantwana bakwaIsrayeli, kodwa uSawuli ngoba uhlulekile ukulalela uNkulunkulu, mhlawumbe usezibone ngaphezulu kwakhe noma sezibone engcono. uNkulunkulu mayibona ukuthi lento le akunikeze yona awuyisebenzisi ngalendlela akunikeza ukuthi uyisebenzise ngayo, uyayisusa kuwe. Bazalwane mhlambe thina sithi umoya oyingcwele, mhlambe kuzofika lapho uNkulunkulu azobona ukuthi angisiboni mina isidingo sokuthi lo muntu lamandla kamoya oyingcwele abe ngaphezulu kwakhe, abe kuyena ngoba uyahluleka ukwasebenzisa. Bese wena ngoba wayigcina unalamandla wokwenza izinto ezingenziwa nanoma ubani, uNkulunkulu awathatha amandla akhe kamoya oyingcwele, bese wena usala njalo uyigobhoza nje into empty nje, kodwa wena usabona ukuthi uempty. Umoya oyingcwele bazalwane asingavumi ukuthi uNkulunkulu awususe phezulu kwethu. Asikukhalela ukuthi uNkulunkulu angawususa umoya oyingcwele phezulu kwethu, kodwa namhlanje siyokhalela ukuthi uNkulunkulu thambisa inhliziyo zethu, vula indlebe zethu zikamoya, vula amehlo ethu kamoya, sihlale sikulindele sikulungele ukuthi simlalele umoya oyingcwele, bese senza njengokusho kwakhe. Bazalwane singenzi njengokucabanga kwethu nangokubona kwethu bazalwane. Amen bazalwane. Othakazwanga namhlanje uNkulunkulu ebezothi nje let's make a room for the Holy Spirit, let's seek and cry for the Holy Spirit, bese uyacomply bazalwane. Ukwazi ukuthi umoya oyingcwele esefikile kuwe esengaphakathi kwena, usumkhalele wamncenga uNkulunkulu uthi cha ungangiphuci mina njengoDavide, umncenga uNkulunkulu ukuthi angawususi lo moya oyingcwele phezulu kwakho, bese wena uhluleka ukusebenzisana nalo moya oyingcwele. Ngiyabonga bazalwane, bengicela Baba sazokhuleka. Asishayizana simeke nyawo sibonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga izwi lakhe eliphilayo. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liyaphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu umsebenzi womntwana wakho namhlanje. Akekho umuntu ofana nawe.